Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 330 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. En ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. En alhamdulillah, ons is nou by die einde, die laaste afdeling van Surah 24, 'n baie pragtige surah hoofstuk. En van die einde van hierdie sal ek weer die telefoonnommer gee waar ek jou free copy kan kry van die Koran, reg? Afdeling 9 van hoofstuk nommer 24, die ligte light, Surah 24, Surah An-Nur. Afdeling 9, staatsbelange kry voorkeur. Hulle alleen is gelowiges wat in Allah en sy boodskapper glo, en wanneer hulle by hom is oor 'n allerbelangrike saak, dan gaan hulle nie weg voordat hulle nie eers om sy toestemming gevra het nie. Hulle wat u om verlof vra, is diegene wat werklik in Allah en sy boodskapper glo. Wanneer hulle daarom u toestemming vra terwille van hulle sake, gee dan toestemming aan wie van hulle u wil en vra vir hulle vergifnis van Allah. Voorwaar, Allah is vergewensgesind, barmhartig. Behandel die uitnodiging van die boodskapper onder julle nie soos julle mekaar se uitnodigings behandel nie. Allah ken diegene van julle wat wegsluip en hulself wegsteek. Laat diegene wat sy gebod teëgaan dan versigtig wees, anders sal hulle met 'n kwelling getref word of met 'n smartlike straf wat hulle sal inhaal. Nou, waarlik, aan Allah behoort wat in die hemele en op die aarde is. Hy ken julle toestand goed, en op die dag wanneer hulle tot hom terugkeer, sal hy hulle inlig oor wat hulle gedoen het. Waarlik, Allah het kennis van alle dinge. So dit is 'n waarskuwing vir alles, die leadership en al die mense in die wêreld. All the people, politicians, non-politicians, Muslims, non-Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, polytheists, monotheists, pantheists, atheists, agnostics, the communists, the socialists, the capitalists, almal will be recreated again, resurrection, and they will stand in front of God. This is an absolute guarantee. This brings us to the einde van hierdie pragtige vers, alhamdulillah. So we continue with 331 van hoofstuk nummer 25, en laat ons asseblief please get your free copy of the Quran. IDM in Durban 03130468883, IPCI Durban 031306026 or 27, Cape Town MJC 0216844-606. Pretoria, in the copy where we are reading from, I got it from my friend Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers, who obtained the free complimentary copy from Muhammad's Hardware, Pretoria 012-374-6102. May all that is good for you and your family come to you in great abundance. May Allah subhanahu wa ta'ala fill your life with barakah and blessings and goodness. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your du'as and grant you even more than what you are asking for. And may Allah subhanahu wa ta'ala fill your life with afiyah and everything of goodness, barakah and blessings. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.